As en betuni eb raini ko boiboiyet neo kokakibe kwakikat boiyot Alexander Arap Kering, tienindet nekinaak en kalenjin kabisa. Inendet nekitieni tiendab Kirengen Molo, achame ane Kirengechite Molo. Unoto bamongo. Bendi chego keisisi. Bas ko inendet ni okere nguni. Kikotep sikoim borto boiyot, kokichabaita en biik kobore korom beek komwet togoch. Kotwo oliep spinal cake. Kimut boiyot kwo keyochi operation en tenwek. Kokomong boiyot akoi Mauya, lakini mi barak bilit. Kisomo kabisa chitugul neimuche ikas ng'olyondoni kakiibu. Ko ketinye harambee en tarikit 4 araniton bo 11 sikeonen bilit nemi tenwek hospital nebo karibu 300,000. Among'u ale chitugul nekose en ele imi ketoche toreteng'ung kabisa. Among'u ale information agetugul omuche oker en grupit ak omuche obirwech simoisiek kora. Ko kongoi, ami kora boiyot ine gaa Kaplele. Kongoi missing.